Bishop Emeritus Stephen Namanya hayigira abakristayo kuhamera hari Yesu ngabo kuba abandana bahinduka barebye abatahi babo ngukonka we twari hona heiro mwahure piki yo kugenderaho kandi yamusimira umurimo murungi agarikire yashaba abazeyire kugerera abana babo bwiro mu cyumureki kandi bakabegesa nemirumo ngo habo kuba kayinje abana nibasisikara munongo mbihumuro Orsaba Dikon wakazo Reverend Canon Samuel Katamnanuire asimira mureberezi habo kugerere kanisa rukundo akerezo mwahure pichi ingendo nozamufu noza inyenyi noza mushara w'ishemwe koza kwasa kizo waliyo nasezeza nyingi wenda rero murahe bariko bisa batengeza ingendo nchiko za sabadiko za beresende nachi Reverend Odek Francis asimerera hanga ombasise hamwe n'abamukwatireho omuhereza bwe hanga aho kwezi umwaka w'ubudikoni ubwo twaba dikoni birushatu mu kwezi kuko nabwo ko kwirwa inkimi biraboneshatu when kandi ari zo twahize umwaka so twasimara hanga kandi twansima the bishops Emeritus Stephen Namanya, the Bishop Alfred na Mama Mary Muhozi, abantu basise batori umuhereza agarikire yashaba abantu bona kwenjira omermo yarhanga omuseko kureji rero Yesu abase kuzarwa mu rubo when twazi season ya festive season ya Christmas mbingi abantu beteka tukidabingi bakabe umurimo warhanga tusaba ngo abashiza n'abakazi umusizo neje barumu ya Christmas hanga babase hanga abarinde munonga umujuni yaba nazarwa azaruma kagabo azaruma mitima yabo Orumukuru w'abakristayo ahimsuwe Yoram asimere Reverend Odek ahabwe mirimo eyentunguka eyakoziro mu burisobu kandi ashoboreire nebyagendereire gukora munonga kandi ukurugiro n'ubugambo bw'inshike twagizere inteka-teka yayine mpango munonga twine program yo kutimura umwani kugira ngo abakristayo tugire intunguka mwanya kwitu twenda gukora famu yente twenda kutasya amezi mena nishaba abakristayo bagenzi banje mureke twimuke twatanise twatanaka kuba kenda twasomera witu ntumureba inamani n'umukozi kandi ayinengoga twatanise tukora umwanya gwitu intunguka yo burisa gwitu ejendo misha Gashakwa Sima Naume wa Sky TV ageshonga omurkazi